Sema ikandu ingapi andikulombole kutya yalombete engwe totuli inima melandulathano mondunda yoye. Alusho hwadhi inima ndeitula melandulathano ndele kuchiwetika ai. Kamwaina twilonde kobitiko kumana. Andichiningi nale ethimbo liliko linji nayi. Oshidhigu shafa pene okuopaleka okanjugo konima yokukalongitha. Ethimbo andike koopalekele sigunake. Owapumba okukala unochina kugwanitha kungoye mwene opo chikalo chipuku ngoka ekulilepo. Itandivula okukukwathela nge ngoye mwene kunehalo kulunduluka. Owape uthembo kuhogolola, ashike hogolola shoko shiwanawa. Ino handuka kamwaina natango kuna ethimbo lyagwana. Andilunduluka nethimbo. Talapo chitafula chokompiuta yoye Sema. Pehala lyokuyoga okakopi hoka walongitha, otolongitha nokukakeka uukopi awushe mboka wayela. Ndele ngoye inokambadhala nena ndokufala mochiyogelo opo ndiwukoshe. Eheno ndadhimbwa. Semi itandivula kutsikila nonkalamwenyo ndopaleke konima yoye. Egumbo lali inokukala ehala lyombili, kali lali inokukala ehala lyolugodhi kombinga yuyogoki. Uwana watandi ukuningile ngelo todhini paipe shiwe kukalela, otaukayo tokaninga ngini? Inandichidhidhilika kutyo handikuye mateke nayi. Dhimina njepo okuza paifo tandilunduluka. Semu vulu yanje uyudhilo shitenga. Wati ndo kusimaneko kukalapo kwanje. Inohalo kumona itulomo lyanje okukwathela. Otositanja luhodhe ethimbo keshe. Ndali kukulombola uyo weke olukalwa loye. Ngwe utula ishe melandulathano. Ondakala nokukudhiminapo lwikando. Ndinetegamano kutya siku limwe nokalunduluka. Ashiko ntima goyo we kukukutika. Inwalo kuva sho tanditi. Kandina ngendi nokuninga paifo tandi. Yayengame. Omwa. Egumbo lyanje paifo liliko shiyondilo moyo kutala komagano goye osima yowala. Ondakala nokwidhimbiko malondozo ngoka omwame makala nokupanje. Shiko tachiyele kwangeyi, monena noyenji boka haadhi nyo malondozo gombe ponjapuki, nokuyiye mateka. Ngelo twatsikile okukala mulunde moka Yesus Kristus etukosha mono bidziye, twati ndio kuuva mautho gombe ponjapuki, ochizemo chulunde weto tachike tudhimbulutha ngine twakala nokukuthako esilohenda lya tate Kalungu onga osima owala. Ombibelo tayi tulondodha kutya natukongeno chilongo chegulu mpanga chitulipo pepi. Shino chalo kutya otachike tukala kokule notatuka ningeni ngini. Hai Sema, oshike withana nje, inimaisho ilinga nawa. Ochike nduvite zimbale njilo talifike. Opuna mapulita pupi. Nenga anwezi mbotali zipeni njoka line nhondo nai. Eno, chitiwa ndalo kutya. Ochikwa chikano, ulinga nawa. Utomonika watira? Ombedhika ishi yanje. Ongwe wasigi njepo. Sho ndali nde kupungwa nai. Ombedhika ishi yanje. Ochike tokambadhala kutulombedhi mungae. Epuko lyachike lilipo. Ngande kusigipo shasho wakalino yalulo kukalapo kwanje. Omolwa chiko nzizibe kwanje guno kukala mhoki na gupumbiwa. Pope na mhoka peno chikaha change chapumbo kukwathela. Ano epuko lyanje openi? Kamwaine. Ngamondilishwepo. Ashike gumbo lyanje oliliko shiyondilo. Uwala kutya ngini? Ochike chaningwapo? Natiye meni lyegumbo nditale? Moluhasha wange egumbo lyange olyahanaukapo. Wanyo chike wetitha ngeyi. Natango nokonima ashikino tokolo kutulo china kugwanitha kombanda wa mapepe goye. Paifo ndechitseya kutyo ndino kukala ndino china kugwanitha mukehe chimwe monkalamwenyo yanje. Paifo ndatseya kutya olwepuko enene okwilombwela kutyo ndine ethimbo lyagwana okutula inima aishe melandulathano. Otandiyindile ndidhiminwepo ngaye nditamukulule. Ngaye otanditi ngini? Okwatiwa dhiminapo nkweni wa 70 onga monde kudhiminapo. Tangi unene uno ntima gohenda chili ondichewe ngini esilohenda lya Kalunga enene. Ino talako esilohenda lya Kalunga sima yowala. Yayo mwatalako chigwana choye. Kalunga kwatumomo na wikepo na muuyuni akale eyambo lyonjo dhantu ayehe mboka ena ehalo okuhupithwa. Yohane 5:16 ano shango katemu itala nokulilandulitakana. Yesus Kristus okutuvanekela ombepo onjapuko yetu wilike yetu longa aishe nokutuyidhimbulutha. Yohane 5:24 pepe ya Kalunga tayi tuwili kontenya nusiku okutukitha tulonge shoka shuka. Oshoko mbepo atseya shoka shili mungoye. Na oye ashike atseya ashihe shoka kombiga ya Kalunga. Hanwina tukukutikeni omitima dhetu, Aheberi 1:3 inatukambadhala okulandula uhalu omitima dhetu yene, okutangalala nokulonga shoka twahala. Yeremia 1:8-12. Oshoko ntima ogo namakoto kombanda y'inima aishe. Yeremia 1:9-9. Ochilongwa chili konima moka video haka ochoshoka kutya ethimbo kuninga omalunduluko paife okupulakena kombepo onjapuki nokutula miilongo mautho gombibelo paife oshoka ethimbo onalikeya
moka itatu kavuleni okuninga nandosha, ashike otatu kiipusama shaashi twakala nokutala kwesilohenda lya Kalunga onga osima yowala. Monene ombepo ndjapuke otayi kushingilepo hapu ya Kalunga, tayi kuhingile pomahala giili okukweetela utseye Kalunga. Nokuli oye kushingile upulakene koshilongwa shoka video haka. Eto gunwa ngo utondoke uye moshilongo cha Kalunga. Ngele une halo wala okulunduluka nokuthigapo aishi ikulu, inda ku Kalunga ngoka hagandja uunongo awushe nohadhimipo oondjo adhishe, noye omunamutima henda. Oyo ta wilike oondjila dhoye, ta kuthamo omutima gwemanya mungweye ye kupe omutima gontumba. Oyo ta kuchitululilo ombepo ompe nangoye otokala ogwe. Ano natu tondokeleni komeya omanamwenyo tuneni halo okulundululwa kugo. Tate Kalunga nemuyambeke ye nakale pamwe nanaalushe. Inamudhimbwa okusubscribe ko channel yetu yo YouTube The Aim Sisters nokutambathana uvidiyo wetu.